Hallelujah.
alalama fia fia yani. Ia tato alama ele papa o tato mata. Ia tato atu alama yana. Ia tato alama yate. Hallelujah. I don't know what you guys may feel this week. Hallelujah. Whatever is distracting your heart this morning, whatever it is this morning, oh God, in your heart right now, hallelujah.
Hallelujah. As you go to work, as you go to school, wherever you step forward, how are you going to make room for the Lord this year? Hallelujah. As well as the presence of the Lord this morning. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Ole tatu yele ne Yesu sa whakitomo whanau a onga. Na whaila o eo le tamatiti a onga, o le te a onga i le intermediate, high school, polisi, university. Ai wa aia ni o rungo na ea wa nole no kuana i o rungo. So mai i runga ka a rungo. So mai i runga i tamatiti a onga whanau. Sana ua onga e le no matua no fo mare la awi tua to meti le tengi ula vale le to meti le tengi le ngai tau le la awi le no tua le awane ngalo ine le anga le la awi na awi la awi na fa manatu ya te oe fa na e te le o sau te ta fao i tono mo farsa ai sau te fa mo longo le upo le tua Dato ini si pana ta ua le dato sauninga le nista ea. Au iai foi le momano le atua le nista ea o dato fai le lotu whakatai le atua mo whanau. Au whasau ni atua le ama taina, o leo ama taina o onga le nita usama ma sa walinga le nita usama. Tangoan ni lau tanga, ta pena lau taulama, ta pena lau se furuai. So mai le tala a paulo le i a Roma. O le nei au soi, o te ai o iatu ia te o tau. Ona o le rofa muti male o le atua, ia o tau tu ina atua o tau kino i le atua. O le taulanga ola, male pa ia, male malie, o le mea lea te tau ai, ona o te whai. Amen. E whana ue, o tau le tauranga e ola, e pa ia, e maa lia i rumba o le tua. Na awe le toi ina no nā tali e whai ei le tauranga i le tua. A le tamaititi e pa ia, o le tamaititi e maa lia i rumba o le sika whanga le tua. Ma le tamaititi na whina maro e le tua. Ai peta ele yoti le tamatiti. Ona na tofu ina le atua lona tama. Pe moni le whatu atua lona tama ia te ia ma le taitono lona tama ia te ia. Ta tofu i matua, na o tau taulanga lea i le atua. Ta tau te si tia whaatasi ai whanau i lumo le atua. A wāwe nā tau o taulanga i ola, e pa ia, ma maa lia i lumo le atua. Mai le tala e whai lau masutasi lafa o me le mai, a wā ma mai aso e te, ona toi maua mai le. O le teimi mata mo fie la o le vai o i tanu, o le teimi e so ai o le teimi e pā, o le teimi le lafo ai mea isa rai umo i le vai, o wā ona ma vai, ona tupu tere lea, o mea unga e o lei fatu la. La tanga, la wato, la taulanga, la se fua. La foi ato le ne. A ma vai aso e te. Ma lo te tonu ma lo pato tua i le tua. Ona e wa aia leo ma bia o le tua i tonu o lo wai. E a ta tu fatasi mai luma. Na pena no taulanga leo. Why they are putting it there? See how my eye. Hallelujah.
Au mātou ofo ina atu nei tupe le alia la mātou taulanga o le furuai ma le taulanga o le loto malie le atu. Mātou te ofo ina atu ma le loto e whaamo lalo ma le taritonu e whaamanuia la o fio ia te mātou. A talo le atua mātou te sitia whaatasi atu i o ruma, whaamo le mole tapa whaapa ia ma whaamanuia. Whaamanuia i lona whaoaina, le atina ina o lau ngā ina ia tufu maolo, maua lunga lo kutinga e nā kia e whātau maa o le tanata. Whaftai Yesu mo tupe, whaftai mo ngā ruenga, whaftai mo tamawa ainga o e sasai tono le ainga nei, o tono so mātu e kāresia, ma tangata te tōtasi. Ia me ia losu o whamamana. Nei mā sohima e o lawa e whaavavau lawa. Ala langa whanau le atua. Amen. Amen. Tapena no loto e whaalongo le whaawina le tua, sa unia e lana uauna le vita ea uinatu, ea unore nei le suma whawhengai. Samoa o pagi, ia patia, ese, o na lofa,
Fata Italia tia teoto. E siva. E sa sana tamata e vi aile tua. E lei no na fama na io. Ai siva e vi aile tua. Tamati na tato uma. A suma que tá eu sei. Vai moa e fanau le fai no siva sa moa e aile tua. Amen. Yes. Tato te eu fa fia estamata. Yes. E tato te tampani. E ome na osuma. E na ome oma ya te tato. Tato fa no wina lona suafa faia. Amen. Sa moa mai. Thank you, worship team. Gala may long for Israel. Afapeo ubeda tele ile ya batatu na alama tatala kwa mboni. Afapeo ubeda tatu fani ile marushi leo. Ia kuna tala ifolia tatu kwa alama. Ia kuna ito ifoi mai longo for awani ito ya miselia ya misela batatu ti alu wale tu batatu ku malaba lita yao. Te avesse di ingo le tue ave parte passi e lei la tua taimi malava praise the Lord le ko bolo tua we me fai dai fa fitai le tua le dias ma lo le tapua in lì. Amen. E buona atalo fatu tatu ainga foi o tatu feio ai mundur nei taiao le tamantu ya samale lama mai Samoa e fatalo fatu nei taiao fia la loto ya palaya tu foi o moluma per fa malo luma le tu ya tama after tele le tu ya no foi o tu mau tatu te feio ya ave spate di ieri tua ya fa per foi le fioma ya tiu ma le tua ya laina
Malama mai fo Samoa, tai le tu le tatu to finoi, sa tatu bara foi no nisho fu fama e tono le ainga. Ave se parte ni ia le tua. Amen. Atalo fatu foi le tatu tamati na matua tatu kalisia. Tamaya o tamaya sau. Ia tamafio lolo tamara iti. E fa pe foi tatu foi maguema. Mas se ia mamano le kalisia Yesu. Apto foi fatalo fo. Yalo fanao tatu kalisia. La toyo abito na fatatu solinga legas. Wa foi le tausana fana o malewa amata. Amen. Ia le tua. Ole Leita yao ele kunisi na ifana ya wafo ia se upo fa penao na tata ina ila tu sa kamola ye asanga le toa mai fa ia ole te ole le fe mai fi awe le umi awe te pole na tonai fai ai tato tantala no fai ai la fai ai ono pe fitu turana mata ile misa Pacifica na po ya ono sabi mai sei turana ne yaso fai tani ya atala sa ole ya fefea. Praise the Lord. Ya tato fia ile li amen. Eta tonunga lewa ya initial fana lewa amata o onga for initial fana lewa saunyo ya amata ya manisi kwa fana le fata tali salo stengio na amata le ai etelela wase tape namba na fana wa onga pa utemi ole amata lia ila tushanga fana onga ole asema ya mua fana wete tape na ipa saunyo ya onga la tu amata la onga tani mai whanau. Ta penga no mawhawhau manaia. Mana mia sau api. Amen. We went for school shopping. And I believe that's the most first thing parents prepare for the children is to take them for school shopping. Amen. Make sure they have all their bags, their lunch boxes, their books, their stationery, everything. Amen. I will sound like later. Eise mea o whamanatu mai ele atua mo tātou umalama, mai se lava whanawa oma. E ta tau foi o tātou tā penai, mo le amata lia o ongo nei tau sanga. Ia le tua, pai le lo tua o, e mana o mia la ta ua mea le a fita lai me le tua mo tātou. Amen. Some of you are already started. Some of you are starting this week. Some of you are waiting. And one thing, people to get ready for school is to go for school shopping. Amen. Hallelujah. Well, I've been thinking there's something everyone in this room needs for school that you probably haven't even thought about. Anton naua atoa au mea uma lava lewa e tapena a eise mea na umai ele atua mo tātou e mana o mia e tātou wala mataina o tātou sawaringa leitau sama mai mana o mia e tātou ofu tau atoa mai le atua. Turn to your neighbor and say, we need the armor of God. Amen. Ofu tau atoa. Everyone say, ofu tau atoa. Ono
no winga te tau na atoa uma e ofu tau mai le tua e o ofu ai whanau le tua i a matanga o le nei tausanga. Amen. O le Efeso na e ono o lo whapenao na mau ai le whamarosi mo tātou tai au le. And I will try and translate for our children as well, because this is a school service for all our kids. E uputo mua na apostolo i le kalesia i Efeso. Na ia whapea mai ai, o tou le whanau. I o tou whalongo i o tou mātua. A wao le mea tonu lea. And I'm trying to create a picture or a background before we get into the armor of God. O te manao ina ia maua e tātou se ata, ai tātou te le ioo i le ofu ino le ofu tau atu atoa mai le li. A wā tātou samarika i le tau sama. Lea lau whamanatu mai o tātou. Mai se whanau le tai au. Ia o tau whaalongo i o tau mātua i le li. A wā le mea tonu lava lea. Na lei seisi fai to toa sili o whamanu iama o lou o langa o ina ma lou tau ma whai i le o langa o oma na i lou whaalongo i au mātua o i la tau o suiva ai o le tua o ai. Children, obey your parents in the Lord. Listen well. And daddies are set their guidances and discipline as his representatives, for this is just and right. Fai maile whasa o whalongu, ai fai maile whaperetangia, obey. O lono winga e aile, e a inga upu e lua. O lo whalongo i o mātua i le li. O le awala leo o lo usu sitai i o mātua. Lea wha marosi mato e wha manatu ma e lea whionga lea tō mo tātou. Yo o tō. Are you listening to your parents? O e usitai lo ta mama lo tina. Because I tell you, ai le wha alongo ma e usitai lo ta mama lo tina. Lea ngo i la tō i o suiva ai o lea tua. O le a lua whapsāngai ma whaina tā. O le a lua whapsāngai ma whawhita auli. O le a lua whapsāngai ma puapo ngā. A whai mo whia i o le awala. Tātou te maua ai le manuia. A whai mo whia ai la wala o. O le whaalongo. I ia le tua. Mai la ia o le whionga le tua. Ia e ama i lau ta mama lau tina. O le unuai tu la fono leo wai ai le mea ua fola ina. Again, the Apostle Paul reminds us le tu la fono mua le atua na mai mosi. Ia e ama i lau ta mama lau. Are you honoring your parents? I need some answers. O e ama i o matua i totono lo waina. Amen. The word of God says honor, meaning esteem or value as precious. Lono wima se meo ala luma ya te oi. Mafasili silinga ya te oi. Ayama i lo ta mama lo tina o lo wapa fo ile tua. As there are representatives of the Lord. Amen. Amen. Honor your father and your mother and be respectful to them. Lesi wala lo wama yo matua o le fa'alo o lo fa'alo wala yo matua. Inisi uku fai mo fie e te leta yo. Ia le e te leta umu. You come home on time, you do your homework correctly. Amen.
Why? The Bible declares this is the first commandment with a promise. O lo ustai, o lo wawa i atua, o lo whalomo, iau matua, o le uwai tu la fono, ma le folama. Amen. It comes from promise. Ai le ama, e le taunuku le folama le tona au mai. Ai ustai mai whalomo, e taunuku lea. Folama, lea folama. Ia manui ai oi. Ma ia e nofo tulu ia I lunga o le whunga e eli. E wa ele ie. You remember that? Tula whangathia. Amen. So that it may be well with you and that you may have a long life on earth. O ia thia o la umi lunga le whunga e. Amen. Mawai tato matua, wa ulusinai la tau, wo la tau I tausanga ua matua, aisea, because they honor their parents. Amen. They listen. Hallelujah. Emanui aioi, that is the promise. Ma nofo tului ai tato I lunga o le whunga ele. Last one before we move on to the armor of God. O tota mafoi, au ne o tofa o no atu ia o tofa na ia tausi atu ia ia o inga mapu po inga aleli. Ia le tua. Fathers, do not provoke your children to be angered by the way you treat them, rather near them in the training and discipline and the counsel of the Lord. Lono winga le ukule o le whakono ono. Lono winga aua le I tātou wao winga I whanau I ala e le o le whina ngano le tua. Amen. I ia le tua ale manino a ia tātou wao. Tausi atu ia te lātou iao inga, mapopo inga, ale li. Praise the Lord. And then I found by the way you treat them, rather near them, or we are so ya. Tala no I love whanau. Ma wa'o I lātou, wa'i lātou, ma puapua'i lātou, I le fina mano o le tua. Lua pati amene. Amen. I ele tua le la tatou o ile. The most powerful thing that we need to start our journey this year. Not only for our you kids, but for all of us. Ele ngate mana mia whanau, mana mia tatou uma. Ina ia o ofu I tātou I ofu tau upo e wha mafa atoa. E ia atoa lea. Sunu matiti o le wha maoni. Tali pupuni o le wha atoa. Se vai o le e ia le li. Ana ia whamanatu mo tātou ne Yesu. Hallelujah. This is final. Whai mai le whionga le tua. O le toe upu le nei. Ia o tau roto te tele le li. Male ma losi o lona mana. Be strong in the Lord and His mighty power. Meaning, this is final. Amen. This is final. Olo tala no ma ia fio ma le tua mo tatou. Be strong. Ia tatou roto te tele le li. Aisea, la olea te tatou le mana. Hallelujah. Ia le tua. Ole toi upu le nei. Olo no winga e le sesi mea e whaiona
Toi fesoasoani mai le lia te tātou. All we need to do is to wear the full armor of God. Amen. Ia le tua. Ia ofui of tau ato toa mai le tua. Ina ia o tō mawhaia o na te te atu I tō mawhiti a le ti apolo. Tātou te le mawhaia tō mawhiti o whao sosonga ma mea le ama I mea la tātou moi, mea tātou le ofui ofu tau ato toa. Amen. Ia le tua. Loinga o manao le tua te tātou ni a tātou loto teli. Amen. Mai a tātou whamaina o tālu o mai le tua. Tātou te te atua I. Tō mawhiti a ti apolo. Amen. So God wants us to be strong. Ia le tua. And the Bible tells us to put on the full armor of God so that we can stand against the devil's attack. Amen. Can you name one trick? There's a lot of devil's trick in school or in your work. Can you name one? Not listening to your teacher. Is that right? Ole. Tonga fiti pito sili leona sauti a kore a mai a tātou ta piti a oma. Olo le wha longo I lo whi a oma. Amen. Praise the Lord. E sawa I me whai mo fie. E le sawa I me whai na tā. Praise the Lord. Ole le whai o mea oma. Hallelujah. Leah. Put on of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategy of the devil. Amen. And that is the reason why we need to put on the full armor of God to stand firm. Tatotea. Mawhai ai o na te te atu I tō mawhiti a le ti a ti apolo, and as you name it. Now honoring your parents, that's another devil's trick. Amen. Ole ese na mana te whao maina, that's another devil's attack. We hear that too. Amen. Praise the Lord. So imana bia la tatona ofu yo tawa to to mai le tua. Ai ia tato mawhai ai o na te te atu I tō mawhiti a ti apolo. Amen. Mafuanga lona lua. A wā tato te reo tau matangata a o ali sili. Mawhai pule. Amen. A tō mamanga leanga I mea oi le lami. For we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Amen. Awata to te reo tau matamata. A oli sili, a whai pule, ma ligi o le pōri uli o le neila rangi, a toa mamanga le ama I mea o le langi. So it's really important for us to wear the full armor of God. E mana o mia o tātou o ofu I o futau ato toa mai e li. Amen. I ia le tua. E ara tātou a mai o I vae marufu tau. Ianga tā ua te le mo tātou. Amen. And verse 13 will start from verse 13. Therefore, put on every piece. Listen, did you hear that? Put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in a time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm.
Le mele ia tango atuai le ofutalu atotoa mai le ni. Ina ia o tau mawhai o tutu mate te atu. Pe a oko i le asomani. Pe a umono tau whai o ia mea uma. Tau te tutu mau wai lava. Hallelujah. Amen. Every piece of God's armor. Vai na uma lava no tau atoto mai le ni. E mana o mia tato. Tell your neighbor, you need it. We need it. The full armor of God. When you go in school, when you go out of your family, in your work, in your school. Amen. Verse 13. Stand your ground, putting on the belt of truth and the breastplate of God's righteousness. Luola vai ngai pa mai mo mo tato tau nei. Ina tutu mawia o tau o fusia o tau le surunga titi i le whaama. Vai na mo na ia mau le surunga titi o le fuspa o le whaamaoni. Lono wima mea uma tau sama nei i e whaamaoni la wa. Amen. Be faithful to your school, to your cause. Amen. Be Amen. Putting on the belt of truth and the breastplate of God's righteousness. Waya. Ele gata ia fusia tatou le sunga titi whanau. Aia ofu foi o tau le ufi fata o le wha. Amen. Ufi fata ole. Oe iai fata si mau tatou tus. Mana iai follow tatou tus. Amen. Ufi fata ole amio tonu. Amio tonu tamit. What is righteousness? Right. Remember, he divided the word into two words. Right? What is right? Doing the right thing. Very simple. Righteousness is doing the right thing. Amen? That is the righteousness of God. For us to do the right thing. Obeying your teacher. Listening to your parents. Praise the Lord. Yala fe mai le fio ma le tu mo tato ia tutu mau o tou fusia suluma titi le fa maoni. So all of us, amen. Mai ofu o tou le ofi fata le ami o tou. Do everything before the eyes of God. Just do right. Amen. If I don't know, tu ele melelei ai, ele mesilia tu le melelei. Mas a mesilia tu le melelei. O le mesao. A ele mesilia tu le melelei, mas le mesao le. O le abio, o le meton. Hallelujah. A tonu la le fa peo ele lei. O la sao. But do the right thing. Amen. The righteousness of God. Vai le meton. Vai na more. The belt of. Amen. And the breastplate of God's righteousness. So ma teacher fa maoni u fata la mio tu. Ma ia fa se vai na to vai sa mingo tala le o file move. Number 3. For shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. Amen. Peupo perfeito Isaia mata o fie lumo o mauma vai na tola totea au mai ale tana le. Ai saula apostolo no ese peria.
Ia whaasere vai ina o tau vai sauninga o le tala le lei o le file mu. In other words, you make peace in your class. Tausi fel fun. Tausi file mu. Amen. Number 3, shoes of peace that comes from the good news. Meaning, ai mafau faula tula fono yao atoma ripo. O oyo tamata o fase maina I saulingo le tala le lei o le file mu. Waiai? Ia whaupopo I ame umo na tango atu le tali pupungi o le whato tuo. Tau te mawhai ai o na tinei o uwhanawhana uma lawa a le o loo le ama. Number 4, in addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Amen. No, we want to tali pupungi o lea. Talita. Amen. Talita o le tali pupuni o le faa tua tātotea. Mawhai ai o na tinei o whana uma le o loo le ana. Amen. Ai whenua I malau talita o faa tua. O a mele ana uma tangata e tau mawhai mai ate o. Mei atala tu spaia e tinei a uma. Amen. Remember, the battle is not ours. The battle is the Lord. Eleta wina tatou stawa. Amen. Bia le tua. All we have to do, in addition, in all of this, hold up. Tali pupuni lea. Fa tua. Hold up the shield of faith to stop all the filthy and the fiery arrows of the devil. Amen. Ia le tua mantua e le olo fili le si your classmate. No. Awa tātou te rewa. Tauma. Awa le sili mawhai pule. Amen. Maliki o le pōi o le ino lampi ai. So, your neighbor, your family, your classmates, it's not your enemies. Amen? And that is why we need to put on the full armor of God. A whaingawa, second tato, whatau le awa neto sanga, whaupoporo iai mo whatau ato toa mai le li. Amen. Ia whaupopo I ame aunga, ona tango atu I le tali pupuni, o le wha atua, au atua I lalo tali pupuni. Amen. Ia le tua, ia o tō ame foi le pulo utau, o le mai le lo minga tuai o le ola tama, mai le lo minga fōu le wha o le tama, tutusa o maa. Ma le pēpo le amama, o le awhioma lea ale atua. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Put on the helmet of salvation and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Number 1, belt off. 2, breastplate of God's righteousness. 3, shoes of peace. 4, shield of faith. 5, amen. Hallelujah. Sia o toisu matiti o le fa maoni fatafata o le ami o tonu a se vaina o tō vai sauminga o le tala le lei o le file mufa tamo atu I le tali pupuni
o le whaatua. Lima, ia, e o tātou ia. Ia o tau ame fo'i, le pūlo tau o le olatanga, ma le pelu o le nganga numero 1. Amen. Tā ua te lele pūlo. Praise God. The helmet is very important to save you from getting injured. You know, amen. And tahu aku lalu le wino tato, yala leya, ulo tahu ole, the helmet of salvation. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Oh yeah. Last one. Number 7. Not only the full armor, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Yo tong talo ile ngama ya so umalama. Italo taloma mafatonga uma. Yo tong matala pe ile nela bamea. Amatua tau sisi mo le fatonga mo tamata pa ia umalapa. Amen. Ele na le atona lo futau. Ayala voluma me uma ile tatalo. Amen. Waya tatalo. Ave se bateri ele tua. Ela fa uma tato amalusi mitai no. Ela matuna ia uma fama. Ia tato malolo. Are you okay? Amen. What is the number 1? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pray. And that's how I want to see that. Amen. And from next Sunday until this year finish, I need you kids, I need to see you guys with some diaries or books, pens and paper. Write down some important stuff from the Word of God. Amen. Hallelujah. Wow. Where's a new school back this year? Wow. Up to our own. One more time, put your hand up. New school bag. Wow. Hello, Nico. Wow. I'm here over to fold. You can carry your bag with you. And you can also carry the Word of God with you. Amen. Isn't that amazing? Why? Because the Word of God says, your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Amen. O te ulo loto lawa fioma ina ne iokwa masala ya te oi. You can carry your bag. You can also carry the Word of God. Apela batutu spaye batu moila batu. Painia. Amen. You can also carry the Word of God. Hallelujah. Te ulo loto le fioma le tua. Ne tato anga sala. Amen.
I'm pretty sure everyone has pens, papers, or amen, to write something on. Yes? Amen. You can write out Bible verses to remind you of God's love. You can also write Bible verses to remind you of God's love. Amen. Why? Because the Word of God says, bind them in your fingers. Write them on the template of your heart. Pataoto e fitu fe kwetonu, ia e fusi ai o tamatama ilima, ia e tusi ai ili papa o lo loto. Amen. Nefa masani tusi ma, tusi le fio ma le tua, le ase upo le tua te whalo mo i le taimi ma le taimi. Write it down. Amen. Ia le tua. Pretty sure we all have erasers. Tofu matato titina ai. Amen. And that is the picture of God's forgiveness. Erases mistakes. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Amen. Ia o tō whianga le iai, ia whi muti ma le ai o tō walofua. Ia whi whaamanga lo ai o tō whaapei, o na whaamanga loina, o tō e le tua iake riso. Amen. Pānei a. Ia le tua. So e au mara o tō aonga, e au mara peni ma le paka iai. E au mafo i lau te tina, o lo au mai se ata le lei mo tātou. Amen. And I'm pretty sure we all have colorings. Yes. Yes. Listen to this. God created this world, wonderful world in color for us to enjoy. He also gave us a rainbow to remind us of His promise to us. Amen. Di ia le tua, ke ne se iwa whai kua spui ma leonu. When the cloud is in the cloud, then I will look upon it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh is on the earth. E ai fōi lea, nua i lea, o te maai fōi ai, e mana tua ai, le whea ngainga e whawawau o sia e au. O le atua ma mea ola ese umalapa o le larangi. Amen. Remember the rainbow? Le ale nonua, ole whea ngainga. Rainbow is the covenant of God. Amen. Pretty sure we have tapes. O mea e whaamai tamiti aonga. Amen. Tape helps to bind a ripped page, just like we as the Word of God can bind hurts. Praise the Lord. Amen. It's like the Word of God. Isaiah 61, verse 1. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Hallelujah. Amen. Nō wingo I tātou e. Whapenao na whawina, o umau na whawina tātou i owa. O i lunga, le anganga o le li o i owa. A wau whawina I tātou i owa e tā lailea. Tala le lei he o tina ina. O ia o wina mai, au e fusi e loto momo e tā lai le sautonga I le tawhianga. A matuata tala ina o e ua fusi. Amen. So we all have a calling. Hallelujah. O lunga ia te tātou le anganga I owa. Tātou te a whai ai le ngā ruenga. Praise the Lord. Amen. Do you have a water bottle or school this year?
Yes, no. Mas só foi vai por lá, mas nem tão sabe. So ala ingur vai, awo choy ingur from wind power. Why? Because listen to this, water is refreshing for your spirit first. Because Jesus is the living water that is eternal. Amen. May I look what I do. Fabiatu. Oia ya teia, le inu le vai o tea. E toi fia inu ia, au se inu le vai o tea vatu ya teia, e le toi fia inu ia, e faa. Amen. Ioane faa fe koe sutonu ma suma faa. O Yesu o ia ole mai puna. O lo puna i totonu ya teia. E o le ola e faa wau. Amen. Yesu o ia ole vaiola. So remember your water bottle. Amen. Ela uma. Vaenga mulmuli nei mei toi potato. How many books do you have? 4. How many? No. 3. Amen. God's word is the most important book. Yes, it's the most important book we have. Math and English are important, but they are not eternal. And this is the only eternal book. May ale mai la luna ono tato uta. Mali pelu ale amanga ole ya fionga ale atua. Ono winga ya, keep it to yourself. The word of God, amen. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in the righteousness, so that a man of God may be equipped for every good work. Mauiwa, kausitafia umatatu, of yonga uma maile tua, maile amanga ole tua. Ya waia iao wao, ya waiai, fatonu wai, ifapoto wai ile amio. Amen. See, the word of God teaches us to do right. Amen. To do just. Ina ia ato atoa ai ona le lei o le tamata o le tua. Ia saugia lava ia i ngā ruenga le lei malava. Amen. To equip us and to prepare us for every good work. Nei lava sisi mea tāpena i tātou upo le tua. Iele. You're going to face your teachers this year. And maybe 90% of your time or 80% of your time is facing your teacher. Amen. To our teachers in school guide our learning just like our teachers at church. É o style foi a masata, foi o style foi a uma alma. Aí, ó. Hallelujah. They are the same as your pastor, your parents, and your Sunday school teachers. Amen. They are the people they guided us. Amen. Iele tua, e whewele pole tua, e a wako le tanga i a tusa, o na ala, a o ina matua lava o ia, i le tu i tea i sinai. Hallelujah. Who have friends? Everyone has friends. Hallelujah. Everyone wants to have friends. Right? Amen. But we need to make sure we choose wisely. E mana o mia e tātou na filifili male poto.
Le anga o la uo e te manuia. O la uo fui ngai toi to so i la amen. Ia le li e o Paulo le Kalesia Korinto au le ia fasi se ina o to amen o le feoai mai a mio le ama e le ama ia mio le le o le alo le le ngai te ia ai wo le tamai titi le ama e tau waua le ama to ai malama why the Bible declares do not be deceived, bad company ruins good morals. Amen. The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listen to advice. Le ala le vale o tonu le no manatu, au le o fa'alomo e poto ia. Iele tua. Ato amata to fa'alomo I matu, fa'alomo I fa'ia o masa, fa'alomo I la fa'ia. O oe o le tamaititi Otto. Ia toi lua. Mai lo tua ai toi lua, toi lua ma ai ale toi mo ta. On mea mo bua. Awai no lunch box now. Yeah, lunch. How many lunch boxes do you have? Four. We all have lunch boxes, right? Amen. Maybe one, the casinos come and get a far lunch box. Other people do lunch box. Amen. And the purpose for a lunch box carries our lunch. Amen. It can remind us of the fruit of the Spirit that we can carry with us all the time. Can you name me one fruit of the Spirit? Love. Amen. Alofa. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Against such things there is no law. Amen. So what is the purpose of your lunchbox? To carry your lunch. Amen. It can remind us that we have to carry also the fruit of the Spirit. Amen. With us. Amen. Yeah, now we are for the mama. And I am going to oh, because it's all we lay to la. Your uniforms, your clothes. Tell your neighbor, you look so wonderful. Man, I you know, la eight. Amen. Okay, listen well. Getting new clothes is an exciting time for most children. But we also need to clothe ourselves with Christ. Just remember, rather clothe ourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Amen. Ai ofo to ile lio Yesu Kristo. Au ofo ile sa yuni moletino e o ai ona tu ina ngau. Amen. Be content. Fai dai ofialo ufua o manda ia ko lava na. Ia le tua au te bana me ufua o si full. Yes, I know the parents always spoils their children. Tofu wale aso wale ufua o mai manda tau sa mai ma se ve ho. Amen. But rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Amen. And do not think about how to gratify the desires of the flesh. Amen.
Sao ni uni mo le tino e o ai ona tui na ngau. Amen. Ia o mai o tatou whanau mai le la a uma tatou saunga ni tai au. Tulai mai, children, tameti au ma uma lapa. Kamapia, kindergarten, primary, intermediate, high school, universities, taking courses. Coming a middle here, please. So mai ifa mulmole, so mai. Come here. No one behind me. Okay. Ia moto sila mai matua I ala whanau le kalisia. Whanau le ri. Le ausu tatou peselea, ia ona o mai o leo matua, o loo ia te o tongo whaamanuianga mo whanau. Ia tatou te tatalo mo mai whanau ni tae. Ia mawhai o tatou saurima. Ia o ineo forma ni tae au, everyone, parents, children, close your eyes. There's a roof. I know we know this song, we all know this song. And sing it with all your heart and think about this year, whatever you're going to do, to study, wherever you're going to stay, whatever your plans, your ways. Think of the goodness of the Lord. There's a roof. Sing. Message of my team.
Father,
mau pega ina ila jota mai por la fio la to para tua le tua oi o la to para uma la to fala la ya to e fa pega le tua uma tu mau le tua ya to me mo afo ina ina to tele me ola mai mai le tua sa mai la to 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 fo to fo mai le io la to para ina na tule tuala ukalesia yo maunuia mato fafta itele tapa nolu wasiasi mayati mato iliasu taile tua mato falomo watoto ale taifo ile tua ile manosi te au mai maseleli oloma malu totono leifali ya mato lomona lo leotama tai au paula malulue no fane le tua le yasu maseleli o la fana no faina kalisia
suafa le tua tama, le alo ma le ngama pa ia, tuna tua ia tu tama e o mai manguia. Pamuia le tua I tu te mamalo e no whai o ni Yesu. Mātou whapeifo I o mātou lotu, tu mau atu I atu o le tua le me ina. Nei maso umai o le whao mau e whao lau lau. Amene, amene, amene. Alestora mapate ni le Amen. Ya kinatu le mwoni. Tato la Messia, tato for la sanidad ia, se dice, tato por la